Nshuti bakunze ijwi rya Amerika turabasuhuje. Reka mukurikire amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda muri benshi. Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikisoro muri Uganda turi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura. Turi kandi live kuri wa3.radio.voa.com, urubuga musanga ibiganiro byacu byose. Igitondo cyiza kuri mwe mwese muduteze amatwi, ikaze mu makuru yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi bakuru b'ibihugu b'imiryango ya Afurika y'Uburasirazuba n'iy'Amajyepfo barasaba ihagarikwa ry'imirwano mu Burasirazuba bwa Kongo. Perezida Donald Trump wa Amerika yasinye itegeko rikuraho inkunga igihugu cye cyahaga Afurika y'Epfo, naho Sam Nujoma waharaniye ubwigenge bwa Namibia akayibera perezida wa mbere yatabarutse afite imyaka 95. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Sam Nujoma, impirimbanyi y'umunyapolitiki wabaye umuyobozi w'inyeshyamba zarwanyije ubutegetsi bw'abagashakabuhake, akaba perezida wa mbere wa Namibia, yarayatabarutse afite imyaka 95. Urupfu rwe rwatangajwe n'ibiro bya perezidansi ya Namibia kuri iki cyumweru. Nujoma yabaye umukuru w'igihugu cya Namibia kidatuwe cyane mu kwezi kwa gatatu umwaka w'1990, naho mu 2005 inteko ishinga amategeko ishyiraho itegeko ryemeza ko ahabwa icyubahiro cyo kwitwa umubyeyi washinze igihugu cya Namibia. Yavutse mu mwaka w'1929 igihe igihugu cye cyategekwaga n'abagashakabuhake bo muri Afurika y'Epfo kuva nyuma y'intambara y'isi ya mbere, hashize imyaka mike ubutegetsi bw'abakoloni b'Abadage bukoze jenoside y'ubwoko bw'Abaherero n'Abanama bo muri icyo gihugu. Mu buto bwe yaragiye inka za se, nyuma aza guhava ajya kwiga mu ishuri rya misiyoni y'abazungu bo muri Finland, aho yavuye ajya gukora ku kigo cya gari ya moshi muri Afurika y'Epfo. Aho niho yavuye atangiza urugamba rwo kurwanya abagashakabuhake, ayoboye ishyaka rya SWAPO n'umutwe waryo w'inyeshyamba Plan yashyizeho mu mwaka w'1966. Mu mwaka w'1978 umuryango w'abibumbye wategetse ko intambara ihagarara muri icyo gihugu, hakaba amatora. Ishyaka SWAPO rya Sam Nujoma niryo ryatsinze amatora yabaye nyuma y'imyaka 10 mu mwaka w'1989. Yayoboye manda 3 nka perezida kuva mu mwaka w'1990 kugeza mu 2005. Mu gihugu cyari cyarashegeshwe n'ubutegetsi bw'abagashakabuhake b'Abadage, yagerageje gushyiraho gahunda y'ubwiyunge n'inzego zishyize imbere demokarasi. Mu byo yanenzwe harimo kutihanganira itangazamakuru ryigenga no kuvugurura itegeko nshinga kugira ngo yitoreze manda ya gatatu. Yari inshuti y'akadasohoka ya nyakwigendera Robert Mugabe wa Zimbabwe, ashyigikiye iyirukanwa ry'abazungu muri icyo gihugu, nubwo atarishyize mu bikorwa muri Namibia yarabereye umuyobozi. Abayobozi batandukanye ku mugabane wa Afurika bunamiye iyi mpirimbanyi iharaniye kubohoza Namibia, bayivugaho amagambo ashimagiza umurage isigiye icyo gihugu. Washington, ijwi rya Amerika. Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Perezida Donald Trump yasinye itegeko ryo gukuraho imfashanyo Amerika yahaga igihugu cya Afurika y'Epfo, ni nyuma yo kunenga amategeko y'icyo gihugu arebana n'ubutaka n'ikirego cya jenoside Afurika y'Epfo yatanze mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera irega Israeli, igihugu gicuditse na Amerika. Mu mwaka w'2023 Amerika yahaye Afurika y'Epfo imfashanyo ya miliyari z'amadolari ya Amerika 440, nk'uko bigaragara mu mibare ishyirwa ahabona n'ubutegetsi bwa Amerika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Afurika y'Epfo yavuze ko iki cyemezo cya Perezida Trump kidashingiye ku makuru ahamye kandi kirengagiza amateka akomeye ababaje y'ubukoloni n'ivangura rya apartheid Afurika y'Epfo yanyuzemo. Atabitangarije ibimenyetso, Perezida Trump yavuze ko ubutegetsi bwo muri Afurika y'Epfo bwambura ubutaka abantu bamwe bukabafata nabi cyane. Ni nyuma y'uko umuherwe Elon Musk, kavukire wa Afurika y'Epfo akaba n'inshuti ya hafi ya Perezida Donald Trump, avuze ko abazungu bo muri Afurika y'Epfo bibasiwe n'amategeko ashingiye ku ibara ry'uruhu muri icyo gihugu. Perezidansi yavuze ko izashyiraho gahunda yo kwakira nk'impunzi abahinzi b'abazungu bo muri Afurika y'Epfo n'imiryango yabo. Yavuze ko Leta ya Amerika igiye gushyira imbere umugambi wo kwakira abazungu bo muri icyo gihugu no gutanga imfashanyo y'ibanze ku bahagera. Perezida Cyril Ramaphosa wasinye itegeko rigenga ubutaka muri Afurika y'Epfo
yavuze ko rigamije gukuraho ubusumbane no korohereza leta kubona aho gukorera ibireba inyungu rusange za rubanda. Yongeyeho ko Afurika y'Epfo itaterwa ubwoba. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Afurika y'Epfo yavuze ko bitangaje ko itegeko Perezida Trump yasinye ryorohereza abazungu babayeho neza kandi bakize kurusha abandi, mu gihe abandi bafite ibibazo nyabyo birukanwa muri Amerika bagasubizwa aho bakomoka. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mujye no kuri wa#, radio yacu voa.com. Tugaruke hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Marco Rubio yavuze ko leta idateganya guhagarika imfashanyo y'amahanga, ariko ikeneye imikorere myiza isobanura ikanagaragaza impamvu izo mfashanyo zitangwa. Marco Rubio yasubizaga ikibazo cyerekeye ihagarikwa ry'imfashanyo ku mahanga n'ikigo USAID gishinzwe iterambere mpuzamahanga. Igisubizo cye muracyumva mu ijwi rya Temistokle Mutijima. We froze foreign aid so that we can review those programs. Umva, twahagaritse inkunga ku bihugu by'amahanga ngo tubanze dusuzume izo porogaramu. Uburyo bw'isonerwa buriho kugira ngo dusuzume izo porogaramu. Uyu munsi twasoneye porogaramu zifite icyo zivuze mu isi, zituma Amerika irushaho gutekana, zituma Amerika irushaho gukomera, kuko porogaramu twasoneye zirimo gufasha abafatanyabikorwa bacu bizewe guhagarika no kubuza ibiyobyabwenge n'abakora iterabwoba kuza muri Amerika. Icyakora nasohoye irindi sonera ry'inyongera rivuga ko niba ari porogaramu zirokora ubuzima nta kibazo, niba ari ugutanga ibiribwa cyangwa imiti cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyarokora ubuzima kandi kikaba cyihutirwa, izo ntabwo ziri mu zihagarikiwe inkunga. Siniyumvisha uburyo twabisobanura kurenza uko. Ikindi navuga ko niba hari umuryango uhabwa amafaranga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukaba utazi uko wakwandika usaba gusonerwa, aho nanjye byantera kwibaza bikomeye ku bushobozi bw'uwo muryango, cyangwa se nkibaza niba ibyo babikora nkana ku nyungu za politiki. Ndashaka gusubiramo ibyo navuze mbere. Namye nshyigikiye inkunga ku bihugu by'amahanga kandi nkomeje no kuyishyigikira. Icyakora inkunga ku mahanga si igikorwa cy'ubugiraneza, ibereyeho guteza imbere inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buri dolari tuzatanga igihe cyose nkiri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'igihe cyose Perezida Trump akiri muri White House, ni idolari rizaba rigamije guteza imbere inyungu z'igihugu cyacu, kandi ibyo urabibona hano. Izi ni porogaramu zikora. Ubu ni bwo bwoko bw'inkunga mpuzamahanga dukeneye gutanga. Hakaba rero na porogaramu dufiteho ibibazo zidateza imbere inyungu z'igihugu, izo zigomba kuvaho. Hari n'izindi dukeneye gusobanukirwa byimbitse ibyazo, ariko twatanze isonerwa ry'inyongera. Rimaze icyumweru risohotse, kandi niba hari uwo ari we wese ukubwira ko atarisobanukiwe, reka mbisubiremo mu magambo yoroshye cyane. Niba irokora ubuzima, niba ari inkunga yihutirwa yo kurokora ubuzima, ibiribwa, imiti, icyo ari cyo cyose, ibyo birasonewe. Sinibaza uburyo twabisobanura kurenzaho. Kandi rero niba batarimo kubisaba, ahari nuko batari umuryango mwiza cyane, ndetse wenda batagakwiye kuba hari urufaranga na rumwe bahabwa. Temistokle Mutijima. Tukivuga kuri iyi nkuru hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umucamanza ku rwego rw'igihugu yahagaritse icyemezo cya Perezida Donald Trump n'umuherwe Elon Musk gikuraho ikigo cya Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID kikirukana abakozi bayo. Umucamanza Carl Nichols washyizweho na Perezida Trump ubwe yemeye kandi ko azahagarika icyemezo gitegeka abakoreraga icyo kigo hirya no hino ku isi gusubiza imiryango yabo muri Amerika. Ni icyemezo cyatuma abakozi b'Abanyamerika babarirwa mu bihumbi hirya no hino ku isi n'imiryango yabo bahura n'akaga n'ibibazo by'amafaranga bitari ngombwa. N'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika w'Uburasirazuba EAC n'iby'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC mu mpera z'iki cyumweru dusoza yasabye leta ya Kongo kuganira n'impande zose zirebwa n'intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo, harimo n'umutwe wa M23. Iyi nama kandi yasabye u Rwanda gukura abasirikare barwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Temistokle Mutijima. Iyi nama yigaga ku buryo bwo guhosha amakimbirane n'intambara zugarije uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahurije hamwe abakuru b'ibihugu 9 n'intumwa zihagarariye abandi baperezida 4 bo batashoboye kuyitabira. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yitabiriye inama imbonankubone i Dar es Salaam muri Tanzania. Ni mu gihe Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo we yayitabiriye mu buryo bw'ikoranabuhanga.
Joao Lourenço, perezida wa Angola akaba n'umuhuza wagenwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu biganiro by'amahoro bya Rwanda, nawe ntiyari muri iyi nama. Yaserukiwe na ambasaderi Tete Antonio, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu. Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nawe ntiyitabiriye. Yarahagarariwe na minisitiri w'intebe Lieutenant General Ndirakobuca Gervais. Nk'uko bikubiye mu myanzuro yashyizwe ahagaragara nyuma y'iyi nama, aba bategetsi bagaragaje impungenge batewe n'uko ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kugenda kirushaho kujya habi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bityo iyi nama yabahuje isaba ko haba agahenge no guhagarika imirwano bwangu. Abakuru b'ibihugu binyuze muri iyi nama basabye ko aya makimbirane yakemurwa binyuze mu biganiro by'amahoro bya Rwanda n'ibya Nairobi. Inama yabo yasabye kandi ko abagaba b'ingabo z'ibi bihugu bahura mu gihe kitarenze iminsi 5 bagatanga imirongo ngenderwaho mu bya tekiniki yerekeranye n'ihagarikwa ry'imirwano. Mu bindi aba bagaba b'ingabo bagomba gutangaho umurongo harimo ibirebana n'itangwa ry'imfashanyo y'ubutabazi cyo kimwe n'umutekano w'umujyi wa Goma n'ibice biwukikije. Hakabamo ibijyanye n'ifungurwa ry'imihanda y'ingenzi inyuzwamo ibicuruzwa biva cyangwa bijya mu mujyi wa Goma cyo kimwe n'ifungurwa ryihutirwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. Abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC basabye kandi isubukurwa ry'ibiganiro bitaziguye hagati y'uruhande rwa leta n'impande zose zirebwa n'iki kibazo, yaba iza gisivili n'iza gisirikare, harimo n'umutwe wa M23. Ibyo biganiro iyi nama yanzuye ko bigomba gushingira kuri gahunda ya Rwanda n'iya Nairobi. Inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye muri iyi miryango yombi yahamagariye kandi ishyirwa mu ngiro rya gahunda yo kurandura umutwe wa FDLR ndetse n'ikurwaho ry'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, kuvana ingabo zarwo muri Kongo nk'uko yemeranyijweho mu biganiro bya Rwanda. Inama ihuriweho n'abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC yasabye ko hashyirwaho uburyo bw'ivanwa ku butaka bwa Kongo ry'ingabo z'amahanga zitatumiweyo kandi bugashyirwa mu ngiro. Aba bakuru b'ibihugu bavuze ko biyemeje gukomeza gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guharanira ubwigenge, ubusugire n'ubutavogerwa, cyo kimwe n'amahoro arambye, umutekano n'iterambere byayo. Iyi nama kandi yasabye ihuzwa ry'ibiganiro by'amahoro bya Nairobi n'ibya Rwanda no kubyongerera ingufu ku buryo birushaho kuzuzanya. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC ibaye mu gihe intambara ishyamiranyije inyeshyamba za M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo ikomeza gufata intera. M23 nyuma yo kwigarurira Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, ubirototera Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'epfo. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba ibyasabwe n'aba bakuru b'ibihugu biza kubahirizwa, imirwano irimo gusatira Bukavu igahagarara. Intambara ya M23 kandi yateje amakimbirane no guterana amagambo hagati y'abategetsi bo muri iyi miryango yombi. Byose bishingiye ku birego bishinja u Rwanda gushyigikiriza inyeshyamba, ruziha intwaro n'ibindi bikoresho, cyo kimwe no kohereza abasirikare barwo kujya kurwana ku ruhande rwazo. Ibyo ariko ubutegetsi bw'u Rwanda burabihakana, nubwo raporo z'imiryango mpuzamahanga zidasiba kurutunga agatoki kugira ukuboko gukomeye muri izi ntambara zo mu burasirazuba bw'igihugu gituranyi cya Kongo. Noneho tujye mu Burundi, aho urugaga FNSS ruhuza amasendika y'amashyirahamwe mu rwego rw'ubuzima rwamagana icyo rwita iterabwoba, rwemeza ko rikorerwa abaganga bo mu Burundi basaba kongerwa umushahara. Abakorera ibitaro byigenga bahembwa amadolari y'Amerika $170 mu gihe benshi mu bakorera leta batarenza 65 ku kwezi. Muganga Aimable Ndabereye uyobora sendika y'abaganga mu Burundi n'abandi baganga 5 bafashwe n'inzego z'iperereza bazira kuba baravuye mu kazi. Elansa Kiza uyoboye urugaga FNSS yaganiriye na mugenzi wacu Diane Ninenahazwe kuri icyo kibazo. Ego nibyo, hariho abaganga bafunzwe bari mu bitaro bitandukanye, mbere hakaba harimo nibo batwara akarere k'ubuvuzi mu ntara ya Mwaro. Bane muri abo 5 n'abaganga basanzwe bakorera mu bitaro. Tumva yuko abo baganga atambo barizimo kugira ngo bafungwe, kuko ikibazo bariko barashikiriza ni ikibazo gisanzwe gihari bijyanye n'umushahara. Bafatiwe mu mwanya umwe, bafatirwa hamwe, umwe wese bamusanga hariko aravura, byagenze gute? Oya, urumva ko bari kure na kure. Mu karere ka Mwaro, karere bita Fota, bamufatiye i Bujumbura, sanga yari yamanutse kuraba umuryango, afatirwa i Bujumbura. Mugabo abandi bose uko ari 4 bose bafatwa bari ku kazi. Ababibonye abakozi nibo batubwira yuko babasanga ku buzi bariko barakora, bagaca babafata bagaca bagenda uko nyene bakagenda izima yombo. Ubu
bimeze gute none baracari mu minwe y'iperereza? Nta nkuru na ntoyi turaronka itubwira yuko boba barasohotse, kuko basohotse twobimenya. Baracari mu minwe y'iperereza, hari agacerere karenze kuri ico kibazo. Mu makuru yagiye arandikwa n'ayandi natwebwe twamenye nuko bano baganga batanu badakorera ibitaro vya leta ahubwo bakorera n'ibitaro vy'abigenga. Ni gute none byagezaho n'ukorera uwigenga avuga ati nyongera agashara ko kera umenga ico gisata c'abigenga nico cahemba neza mu Burundi? Murabona ibyo ngaha mu Burundi biragoye. Kenshi muri abo bigenga hariho abigenga koko, hariho n'abandi usanga nko mu bategetsi dusanzwe dufise bagiye barugurura ibitaro canke ayandi mavuriro, bagaca bashaka kubakoresha uko bashaka, bamwe bagashaka kubagira abacakara babo, abashumba babo. Aho rero niho bivuye, ugaca usanga rero baciye baravye n'ibyicaro baba bafise mu gihugu canke ijwi baba bafise mu gihugu, ugaca usanga bagombye ko abo bantu babakoresha ku nguvu. Mu mafaranga basaba hariho ibitaro bimwe bimwe byari vyayatanze, mugabo hariho ibindi vyavuze ati twebwe tukiri ngaha ntibishoboka yuko ayo mafaranga muyaronka, muriko muragumuka, muriko mutera akajagari mu gihugu. Ni ukuvuga hariho ibitaro bimwe bimwe byatanze amafaranga bari bakeneye ko bahembwa, mugabo hariho n'ibindi rero byaciye bavuga bati oya, ahubwo reka tubereke inzira mujamwo mubereye. Umuti hariho abemeye gutanga amafaranga bari barasavye yarangaye n'abandi banse. Uko twavyumvise nuko bagize inama baravuga bati n'imiburiburi umumetre generaliste tiyohembwa amafaranga ari munsi y'imiliyoni 2. Uko bavuga bati benshi naho muri ayo mavuriro yigenga ibiciro byaraduze, consultation zaraduze, imiti barayidugiza uko bashaka, service zose zikorerwayo zaraduze, none ni kuki ibindi biciro byoduga? No kuvuga ivyo muganga we akora ntibiduga. Muri iki gisata kirimo ingorane ku buryo umenga ivy'amagara y'abantu bivyicaweho, ugamusanga rero abajejwe igisata c'ubuvuzi abagikoreramwo ntibafashwe neza cyane. Amasendika ari mu gisata c'amagara y'abantu twama dusaba kugira tuganire n'abategetsi babutwara, mugabo byaranse ntibishoboka. Ico tuzi ni uko kugeza uno munsi ico bafungiwe ata amategeko byakurikije, kandi gusaba agashahara n'ibisanzwe ku by'isiremwa. Abakozi bamye basaba agashahara, bazokwama basaba amashahara. Bashaka rero ko badasaba agashahara, no kuvuga ko akazi kazoba gahagaze burundu. Abagaruka kuri aka kantu ngo rega ngo hari n'igihe usanga igihugu ata amafaranga gifise. Leta y'u Burundi none yishura gute? Babwiye ati turafise nitubaha canke nidufise, nico gituma atariko turaduza. Hari nyinshi baha ico kibazo nsano wagitangiye inyishu. Iyo abantu bataganira nta nyishu ziheza ngo ziboneke. Murumva igihe bari bashikirije ico kibazo aho kuganira ko baciye bavuga batija mu gasho. Ikibazo rero naho gifatiye hajya ikiganiro ni ikintu gikomeye. Tube turareka no mu kazi no mu muryango, ikiganiro ni ikintu gikomeye. Naye ahandi subukene butuma abakozi canke abandi batumvikana, subukene na gatoyi oya, nta uzosaba amafaranga hatari. Mugabo muri ayo make ahari asabikaniwe neza, umwe wese bamuha agaciro abereye, acaronka n'amafaranga yari kuronka hafatiye ku butunzi igihugu gifite. Nuko byateza kugenda mu urumva ko atari ko biri. Bamwe barashavura, abandi kubera afite inguvu gaca yitwaza inguvu ati wenda gufunga, gaca usanga rero ingorane ziradutse. Habuze ikiganiro bagafata inzira yo gufunga abantu, nta nyishu bitora, agasho n'ikigeze gatora inyishu na rimwe. Hari icizere coco cuko hazogera igihe bakicarana bakavuga bati iki kibazo tugitorera umuti guke, kuko si ubwa mbere. Kera twavyumva cane muri babandi bakora za CNLS na hehe n'ahandi, ariko urumva ko vyatandukiriye n'abaganga bakora mu mavuriro yigenga. Hari icizere cuko umuti utogwa? Umuti utegereza gutorwa nyene, umuti utegereza gutorwa. Naye handi udatowe uno munsi bibaza ko ari abaganga batanu, kizokwandukira abakozi bose kibandukire, kuko umukozi ategereza kubahirizwa mu kazi kiwe. Umukozi ntiyaremewe gufungwa, ntiyaje ku kazi ngo aje mu gasho. Umukozi murakora mwumvikana, avuga ati nyungururiza agashahara kanje kisununuru, mukavugana ukuntu byogenda. Erega haje nawe abivuga kuko aba yabonye ico yinjije. Ijwi ry'Amerika tuyakomereze n'ubundi mu Burundi, ariko noneho mu makuru y'imikino, aho ikipe y'igihugu ya basketball mu bakobwa yatsinzwe imikino yose y'amajonjora y'igikombe cy'Afrika. Desire Hatungimana. Muri izo nkino Burundi bwitabiriye mu gihugu ca Misiri inyuma y'imyaka 12 butagaragara mu nkino mpuzamakungu, inkino zine bwakinye n'ibihugu vya Misiri, Uganda, Kenya na Sudani yo mu manuko. Abigeme Barundi batsinzwe zose. Byaragaragaye ko urwego rwa basketball mu gisata c'abigeme mu Burundi rukiri hasi.
ukubura amahiganwa no kudashigikirwa nka basaza babo biri mu vyo Josue Ndimugakiza yamenyereje umugwi w'abigeme wa Young Sisters abona ko abo bigeme bazira. Naza ko abakobwa b'abarundikazi barabuza amakompetisiyo menshi, hama harabuzwe no gufatwa mu mugongo. Plus utakina amakompetisiyo menshi, plus udafise ugufashe mu mugongo mu vy'uburyo ni murokita abakinyi ngo bagire amamatch ni make mu Burundi makompetisiyo, naho bariko baragerageza bakarondera amatunwa menshi. Nibaza ko ico kintu cyo kudakina cyane hama n'amakondisiyo physique biatuma bidukorako cyane makompetisiyo international. After peace champion bitakomeye cyane mu Burundi, peace uhuye n'imigwi yiteguye cyane iyo y'abanyamahanga byaba bigenda nko kubiko biragenda nyene. Urabona ko natwe iyo tugiye muri zone 5 ico kibazo twaba kidushikako. Crystal Gatabazi nawe nyene asanzwe ari umumenyereza muri basketball, we wabona ko umwimbo mubi mu mahiganwa mpuzamakungu mu gisata c'abakobwa biva kuco yise ikumigwa rikorerwa bigeme mu nkino. Ikibazo kinini je ndagishira kuko ngene bagiye barakumirirwa mu ma competition amwamwe, asanga abakobwa mu matuntu amwamwe, aya matuntu akomeye atanga n'uburyo, aho ama equipe menshi yikora ku buryo ugasanga barabakumiriye, ugasanga abakobwa bakina nk'igice kimwe kuri 5 c'amamatch abakungu bakina. Ico carasubije inyuma cyane urwego rw'abakobwa. Liliane Shimirimana yakinye volleyball akaba arongoye amenyesha amakuru b'inkino mu Burundi yabwijwe ijya Amerika ko iruhande yo kudashikikirwa nk'abahungu imico y'abarundi idindiza inkino mu gisata c'abakobwa. Tugereranije n'inkino z'abahungu, abigeme bifatiye ku mico y'ikirundi, abigeme harasigaye inyuma ntawo biharira ko baraca abandi bagiye baraca, naho nabonye nogira nta kinini barashobora gushika ko mugabo sico kimwe n'abahungu ugiye kuraba. Hari naho abo bigeme bari no mu nkino usanga hari n'abavyeyi babo babera intambamyi, ugasanga nyene ntibashigikiwe. Izo rero ni intambamyi bangamiye inkino z'abigeme hano iwacu. Uwo mukenyezi arerekana ibikwiye guhinduka kugira abakobwa bashike ku mwimbu ushimishije mu nkino mpuzamakungu. Ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo inkino barakwiye nabo kuraba ico bajejwe, bakibuka gushika ku bibuga bati mbega ko hariho imigwi kanaka izosohoka izoja guserukira igihugu, mbega ku kibuga vyifashe gute, barabe uburyo bukenewe, barabe ibintu byose byangombwa bikenewe kugira ngo imigwi izosohoke imeze neza. Hanyuma kandi aha mu gihugu iwacu n'ukuri amashirahamwe y'abikorera ibyabo bagerageze nabo bahindure, bagire intererano batanze mu gisata c'inkino. Yabashimira Imana canke Gatabazi bose bahanura amashirahamwe y'inkino n'ubushikiranganje bw'inkino ko imbere yo kwiyumvira guhiganwa mu bakuze batateguwe neza, okwiha umwanya bagategura neza imigwi serukiragihugu y'abakiri bato ikamenyera amahiganwa mpuzamakungu, ikaba ariyo izova mu mugwi serukiragihugu w'abakuze uja mu mahiganwa ugiye guhatana utajanywe no kwitabira gusa. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Makuru y'imikino mu Rwanda mu mateka y'umukino wa volleyball, uyu munsi mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda haratubwira amateka y'uyu mukino mu ishuri ryisumbuye ry'urwunge rw'amashuri rw'i Butare ryatangiye mu mwaka w'1929 rishinzwe na leta y'Ububiligi ku ngoma ya gikolonisi. Ishuri ryisumbuye ry'urwunge rw'amashuri rw'i Butare rimaze kuba ubukombe mu Rwanda kuko ryatangiye mu mwaka w'1929 rishinzwe na leta y'Ububiligi ku ngoma ya gikolonize. Iri shuri rifite amateka yihariye kuko riri mu mbanza kwasa mu yisumbuye mu Rwanda no mu Burundi. Nubwo groupe scolaire ya Butare yamamaye mu ngeri zinyuranye z'ubumenyi mu masomo, muri aka kanya turibanda ku bwemarare bwayo muri volleyball n'amateka yagize muri uwo mukino. Mu gusubiza amaso inyuma ngo turebere hamwe ahahise ha volleyball mu ishuri ry'indatwa n'inkesha, turi kumwe n'umwe mu bahoze ari abakinnyi bakomeye banyuze mu ikipe ya groupe scolaire y'i Butare. Alphonse Bayingana aradusobanurira uko yaje mu kiragano cy'inzibacyuho muri volleyball y'iri shuri ryacungwaga n'abafurere b'urukundo Frères de la Charité. Urakoze Claude.
nk'uko bivuze nitwa Bayingana Alphonse nakiniye groupe scolaire ngerayo hari muri 88 umwaka w'amashuri 88-89 mpagera hari abakinnyi bakomeye bari barangije kwigayo hagati bari baravuyemo ba Robert Bayigamba buryo yari ikipe isa nkaho itangiye kwiyubaka ariko hari abari bakomeye nasanzemo Rukamba Jean Marie Vianney witabye Imana Ngoga Dominique Sebarinda nawe witabye Imana abo no bakinnyi bari babiri bakomeye nasanzemo hanyuma abandi bari abavuye mu ikipe ya kabiri bajya mu ya mbere nanjye wari uvuye mu ikipe y'i Kigali icyo yitwaga Minagri cyangwa se mvuye kuri College Paco njya muri groupe scolaire ndi mushyashya muri Ligue Amey yari umubirigi we ari n'umutoza kandi ari umukinnyi abo twita kuri R ku mpande bari dufite Ngoga Dominique Sebarinda yakwigendera tukagira Rwanda Jean Pierre uba araharira i Kigali hano hagati yari ngewe hamwe n'uwitwa Janvier Musabyimana uba hanze umupaseri icyo gihe yari Rukamba Jean Marie Vianney witabye Imana hanyuma wa mukinnyi ukina asimbura umupaseri ariko akaba anashobora no kwataka yari Minani Theophile witabye Imana umwaka ushize. Uyu mukinnyi wakanyujijeho akaza no kwamamara mu ikipe ya Kigali Volleyball Club KVC ndetse no mu ikipe y'igihugu ya volleyball aratubwira kandi uko we na bagenzi be bo mu kiragano gishya bafashije groupe scolaire kurushaho gutera imbere mu bwema kugeza ubwo iri shuri rihinduka umukandida uhoraho mu gusarura ibikombe bya volleyball. Abo nakubwiye uretse Minani Theophile abandi bose bahavuye mu myaka 2-3 yakurikiyeho noneho guhera 1992-94 niho twakinnye na Eric Kayiranga wari umupaseri witabye Imana muri jenoside harimo Rulisa Alexis ari murumuna wanjye barahari harimo undi murumuna wanjye nawe witwaga Butare Alfred bitaga Toto nawe yakinnye mu mwaka umwe niwe ntibeshya nawe witabye Imana Emmanuel bagaragaza uba hanze harimo Kumuyange Eric ubarahari abandi harimo Nyakwigendera Gabiro Eugene harimo Kamonyo Jean Pierre nawe yitabye Imana ntawari nabo baraje badufasha gutwara ibikombe nk'uko bakuru babo babigenzaga. Alphonse Bayingana ashimangira ko urukundo rwa volleyball n'umusaruro mu kibuga byari byarashinze imizi biturutse ku muhate n'imbaraga abayobozi b'iri shuri bashyiraga muri uyu mukino. Abafure de la Charité badufashaga bayoboraga ikigo bahaduhaga ibikoresho byose bishoboka ni ukuvuga ngo nk'umukinnyi wo muri volleyball iyo yageraga mu kigo amashuri atangiraga kenshi ku wa mbere twasangaga ku wa mbere bagendeye kuri liste bafite abanyeshuri barangije umwaka wari ushize bagarutse gukomezaho umwaka wakurikiyeho buri wese abaga afite agakaziye ke nk'akabati karimo ibikoresho byose uzakenera muri uwo mwaka bagushyiragamo inkweto zawe bagashyiramo amajeniyeri bagashyiramo imyenda y'entrenoma mbese umukinnyi wo muri volleyball cyane cyane nta mukinnyi n'umwe wo muri groupe scolaire mu cyiciro cya mbere nko muri volleyball cyane cyane wagiraga ikibazo cy'imyambaro ya siporo kuko yose yayihabwaga n'ikigo urukweto rwarasazaga bakaguha urundi jenere zasaza bakaguha izindi hagira ahantu uziburira bakaguha izindi. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi volleyball yo muri groupe scolaire y'Utare yongeye kuzanzamuka gusa kimwe n'andi makipe y'amashuri yisumbuye yose urwego rwo guhatanira ibikombe n'amakipe makuru byo bisa n'ibidashoboka. Icy'ingenzi nuko mu ruhando rw'amarushanwa y'amashuri competition interscolaire usanga indatwa n'inkesha zihagaze neza. Bamwe mu bakinnyi bakomeye bazamukiye mu rwunge rw'amashuri rw'Utare mu myaka ya vuba twavuga Boni Mutabazi, Flavien Ndamukunda, Mahoro Ivan, Nelson Murangwa na Placide Sibomana. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali.